نه تاریکی زندانان و نه درابین حسینین گرتیگاهن دکارن قیرین آزادی یا گرتین آزادی بربند بکن. دنگی برخودانی دنگی آزادیه. جه رادیو دنگی گل برنامه دنگی برخودانی دم باشکودارین هیچا هم ایرو به برنامه که تایبت دنگی برخودانی درباره پینگا و دیروکی یاری بر آپو و باندورا و پینگا و لسر روشا زندانان جی امی بنرخینن ده هرکین برنامه اما یا ایرو ده مجار هنن ده روژا برنامه اما یا ایرو بانگا دیروکی یاری بر آپو و پیواجویا آشتی و جواکا دموکراتیک ری بر آپو ده پیواجویا ایرو جبو چارسریا پرسگریکا کرد و آواکرنا دموکراسی لترکیه واتیا کو ریبراپو دایی برخودانا لزندانان و هروها باندورا بانگا ریبراپو لسر پینگاوی و لسر برخودانا زندانان و چاوبه جبو ام وی مجاری بنرخینون گوتو بیش بکن لستدیو روزنامه‌وان ماهر ازماز آماده حوالی ماهر بخیراتی و شنامه هروها بریا تلفنی میوانی ما یهجا هفسرو که فدراسیون مت توهات فدی ل ترکیه بریز کرم جام پولات آماده انزانم دنگی مدبیزه تو بخیراتی و شنامه گلکسپاس هر بجی و بریا تلفنی جی هروها سیاستمدار اکتیویست هیوی آمد و بشتاری و شنامه بن بمربن برنامه دنگی برخودانی دست پید که یکی خبر بکن همون پارچه برا یک بد و حق میا و فرسنده که پیشه میا و پارتی کجون بخوا باور بن بسیار بن ایمان و هیا کدا و هیا حتی داویه شغلانده بدن اگر من کرده خواب یک کرا با کل بازور مبهر ما عراقي جبرتش قازانش بكرا ما جي ايران جبرتش قازانش بكرا هنك بالدوستاي هنك باتفاق وهنك شي بزورا هذا تركيا ما بترهم كش قازانش بكرا برای گودار هجا بری کو میوانی خوب بگیرن الاستودیو براسیجا مجاره که پرگرینگ پینگاوه که دیروکیه کو باندور لسر توایی ترکیه و رجلات ناوینجی دیکه جبو توایی گل کردستانی جی بانگه که دیروکیه دست پکی امه دیسا وی بانگه بینیم بیروامه دوسیه که دوی وارد آماده کریه پشتیوه میوانی خواه امه دور درباره وی بانگه ده گوتو بیش بکن بانگا آشتی و جواکا دموکراتیک PKK ده 100 سالا بیستان ده 100 سالا هری تند آدیروک ده آوا بو زمینا که PKK تید هات آفراندن زمینا دو شر جهانی رئیل سوسیالیزم و دما شر سار الجهانی بو دوی زمینه ده انکار کرنا راستیا کردان قدخه کرنا آزادیان بطایبتی جی قدخه کرنا آزادی رامانی لدار بو دواره تئوری برنامه استراتژی و تاکتیکان ده باندورا راستیا پرگالا رئیل سوسیالیست آست ساله لسر و آوابون چه بویه. ده سال 1990 ده جبر صدم نافخویی هلوشینا رئیل سوسیالیزم شکستنا انکار ناسنامه الولید و پیشخستن آزادی رامان بو صدم که PKK میعاد خود تمام بکه و خوزیده دوباره بکه. جبر وی که او جوکی یندن حاتی داویا جیانا خواه و پیوستی به فسخ کرناوی هیه. تیکیلین کرد و ترکان ده دیروکا زیدتری 1000 سالان ده ترکان و کردان جبو هبونا خواه بدومینن و لدیجی هزین هگومونیک لسر پیان بمینن هر تم پیوستی پیدیتنه که به دلداری دناو اتفاقه که ده بمینن. 200 سالین داوی ین مدرنیته کابیتالیست شکاندنا و اتفاق جخواه رکریا آرمانچ. هزین که باندور روان بویه لگل بنگهین خوین چینی خدمت آوه که اساس کرتنه. اف پیواجو بشروین یک رنگ این کومار لستر بویه. ارکا سرکه اوه که تکیلیا دیروکیا ایرو شکستیه بروح براتی و یکیتیه تاوی امباوریان جی پاشگوه نکن جنوب بریخستن بکن. پیوستیا جواکا دموکراتیک جنگره. PKK ده دیروکا کومار ده
tevgera serhildan û şîddetê ya herî dirêj û berfireh. Ji ber ku rêya siyaseta demokratîk girtî bû, PKK bihêz bû û destek stin. Netewdewletên cuda, federasyon, xweseriya îdarî û çareseriyên kulturalîst ku encama pêwîst a netewperestiya tundin nikarin ji sosyolojiya civaka dîrokî re bibin bersiv. Rêzgirtina nasnameyan, azadiya ramanê, rêxistinbûna demokratîk, avakirina civakî aborî û siyasî ya hemû pêkhateyan tenê bi hebûna civak û qada siyasîya demokratîk mümkün e. Sed sala duyemîna komarê tenê dema ku bi demokrasiyê were tajîdarkirin dikare bibe xwedî yekîtî û berdewamiyeke mayînde. Ji demokrasiyê pêve tu rêyeke lêgerîna pergalan û pêkaniya wan tune ye û nemimkin e. Li hevkirina demokratîk rêbaza bingehîne. Di vê zimanê serdema aştî û civaka demokratîk jî li gorî vê rastiyê bê pêşxistin. Banga ku bi rêz devlet baxçelî kir, îradeya ku bi rêz serokkomar nîşan da û nêzîkatiyên erênî yên partiyên din ev pêvajo ava kir û ez jî di vê pêvajoyê de banga çekdanînê dikim û ez berpirsiyariya dîrokî ya vê bangê hildigirim ser xwe. Çawa ku her civak û partiya hemdem ku hebûna wê bi darê zorê nehatiye bidawî kirin, hûn jî bi dildarî kongreya xwe bicivînin û biryaran bistînin. Di vê hemû kom çekê xwe deynin û PKK xwe fesix bike. Ez silavên xwe ji her kesî re dişînim ku baweriya jiyana hevpar dikin û guh didin banga min. Abdullah Öcalan. بلگوداری هجا بانگا دیروکی یاری براپو کو بانگا چارەسەری ئاشتی چارەسەریە دموکراتیکە جبوو پرسکریکا کورد و دموکرات برونا تورکیە نهال سەر خەتە تەلەفۆنێ برێز کەرەم جان پۆڵات ئامادەیە هەف سەرۆکێ فەدەراسیۆنا مەت و هات فەدێ لە تورکیە برێز جان پۆڵات تبخێر هاتووە شانامە دەم باش بله گلک سپاس برز جان پولات لسر وی بانگی یعنی اب بانگ دی پیواجوی که چاو پیکات دی شرط و مرجن چاو پیکات باندورا وی لسر سیاست و دموکراسی لترکیه و کردستانی چیه فرمو yani demek endişat gözdavanı Kurastan'a bu rezi khadişinin yani demek ki rasti hem Türkiye Kürdistan'ı وهم جي روجانات نابين امبيجن هم قيرانك هي شرك هي هبدانك نباش هي قدامك يوسا تعريضا براستي بانكي كو بيشيا باور باجوات جي دولت جي بانكي كو بيشيا وان وكي روليب كي بيشيا وذاك بي بانكي ام باورن بانكي بيروزا بواته جي براستي همش بنا گله پیروز همش بنا گله ترکیه دیجین و روزنات ناوی گشتی جی جبروی yani هم زمانی وی زمانی کی مایندره و هم بانک کی پیروز و واتاج بله باشه امیوارن جمته امینها میوان مل استودیو روزنامه‌وان ماهر ازماس آماده امجیجی بپرسن حوالی ماهر نها اپ واژه کو بانک درکت پیواژوک دیروکیه یعنی ام تخوازن وی بپرسن اب بانگایا شرط و مرج گوتی ده پیک هاتی جداهی اویش گلک بانگین آشتی و چارسریه بری چیه yani merif kana brasti bin du xalada vi پرسی بگرد دستی خواه آیه که من مرف کنه مشه آزادی ریبر آپا و گریبده نه مشه آزادی که ریبر آپا 1973 لانقره دست بکر براستی خال بخال کل بکل به پلانسازی که مزن و هر حاجته که جبو شورش و فکر و رمان و نود فکری بین میدانه هر تشت آلمانجا خو او حاجت چی گور رو لخو هات لودره پلانساز کرن مثلا ریبر آپا 1973'de fıkra ku Kurdistan bin dagir keriye da despekir و چو خورخستن کر لکردستان تایبتی لهمبری امبیجن او فودالیزم یعنی آغاین کل دولتین را یعنی بداگر کر را کتبون تکلیه بوان را تکوشنه که مازن دست بکر داوی هنوزان 1977 هذا بر دروای ولات درکتن اجدروی ولات درکتن دروای ولات
جاندان çünkü evci lehemberi erişa bejin junta dagirkeri junta faşizma askeri دوازیلو سال هشتی davi çekir uluve derece bir yara tekoşuna bir çekan hatkırtın o 1983 da tekoşuna çektari tekoşuna gerile despekir Brasile berat apu tekoşuna çektari daji رولو هدف او هبو رولو هدف او یکمین چی بو او انکار کردن گله کرد لرا گشتی را لدنیا را لجهان را بده yani بده رد کردن کو بیجن گله کرد هيا گله کرد نهات انکار کردن گله کرد خود مافو خزای هنن بویا aslında des vite koşine kir o taybetici dagirkerin Kurdistan rejim mesajı ki da go ku ev gel ev ne gele ku hunkanın wana bakapinin hunkanın dagir bikin ev gel xwedî mafê xwe ew derkeve û tekoşîna çekdarî vî rengî dest pê kir heya vî keriyê hat hewldanê bi rastî rêber a 1900 mesela tiştekî herî fermî em zanin 88 da bi rojnameger yekê rojnamegerên Tirk çûbû büra hevdîtin çêkirî bu 88 vir ve rêber a banga aştî û azadî dikir banga aştî û demokrasî çareseriya demokratik dikir lêtfîliyatê de not û siyav şûn ve dest pê kirin yani 88 vedere yani fikra wî hebû aslında pratika wî adara hevdê adarê notu sisê ev adrbesta yekemîn ku bîstê adarê hatibû îlan kirin ji vir ve ji wî tarixê vir ve rêber a dixwest pirsgirêka Kurd bi rêya demokrasî û rêya aştî were çareserkirin ji bo çi rêber a vî beşê wisa pêşxist berku çek brastî dîroka Kurdistanê da dîroka tekoşîna Kurdistanê da rola xwe lîstî bû hatibû astekî û şiyarkirina gelê Kurd û hişyarkirina dagirkerên Kurdistanê da rolekî mezin lîstî bû vî kediyê şûn da jî lazim e gelê Kurd xwe çawa bêjin mafên xwe bi rêya demokrasî û aştî bigire xwe dest û hewldanê wê hebûn herî dawî jî ew banga wî dîrokî da jî xalê migoya du xal henin xalê yekemîn bi girêdayîna tekoşîna azadiya yani rêvêtiya azadiya rêberapû a duyemîn jî şert û mercên rojilata navîn bi rastî guhertinekî mezin nihat tê çêkirin niha ji 1900 nota vir ve komploya ku li ser serokatî hat dest pêkirin ji vî komployê vir ve rojilata navîn da şerê siyemînê cîhanê diqewme nav vî şerê da jî guhertinên mezin tên çêkirin ew guhertinar jî rêbera po tîne ber çavê xwe û dibêje ku lazim e em ew dagirkerên cîhanê ku dervay rojilata navîn dikevin nav rojilata navîn em vana qarişê êşî xwe nekin nav gelên Ereb û Türk û Faris û Kurda da em aştiyane çareserî nav xwe de em bibînin ku çünkü dîroka me bi hevra girêdaye em bi hezar salan em bi hevra jiyana xwe berdewam dikin ez karim bêjim yani du xal yani xala yekemîn meşa azadiya rêbera po xala duyemîn jî rewş û şertên mercên rojilata navîn biryarekî wisa yani hamleyekî wisa pêvîst xist yani em karim bêjin bi vî hemleyê rêber apo müdaxile rojilata navîn û müdaxile dagirkeran dike û çareserî ji bo ne tenê ji bo gelê Kurd ji bo hemû gelan riya çareserî nîşan dide belê em niha me dîsa werin cem te hevalê mahir niha ez nizam ser telefonê mêvanê me hêvî amade ye siyasetmedar birêz hêvî amade hûn bi xêr hatin weşaname dem baş her bijî spas niha hûn çawa vê bangê dixwînin yani bandora wê dîrokî wê di qada siyasetê de di qada demokrasiyê de hem li Kurdistanê li Tirkiye pêvajoyeke çawa bide dest pê kirin Bele şeyi de dixwarin rêbera pore hevalên me li Kurdistanê bi tevahî li ber xwe de din û hevalê di zindanê de jî pêşê pera ber xwe de hevala tevahî silav dikin û ji bo xebatên we jî serkeftin dixwazin spasî dikin belê spas dikin bi rastî ji wek veşî goyanî ev em bêjin bangaziyekî ji bo aşitî û demokratîkî civakî ji bo tevahî em bêjin rojilata navîn gelekî giring e yani rêbera po ne ev tiştin ha dest pê kiriye yani wek hevalên rojnamevalên hevalê mayê jî got yani ji heftê sê dest pê kiriye û heta îro xwestiyekî vê tiştî ava bike ji ber kî rêbera po dibên kî mirovên leheng mirovên qehreman her tim aştîxwaz ji bo navê kî em jî dibêjin kî rêbera po ne rêberê qew Kurda tenê rêberê gelan e îro
پارادیگما سرک آپو لتواهی جهانی جبو مرواتیه هفاری که و آشتی که وکوی هاتی آوا کرن و جبو ناویشی گلک بدل هاتنه دای. بله. اینها افتش جبو ترکی یا ام بیشن جبو روزلات ناوین جبو کردستان به تواهی ولی آوا کرن دبی که باش بفهم کرن یعنی. هم جبو گله کرد جبون عالیه سیاست مدارین ترکیه گوان اداره دکن و جبو روزلات ناوین گله به تواهی گرک باش بفهم کرن. اینها تشتی وسا که هی که یعنی ریورا پوگ پارادیگما خوا آوا کریه و دخواست هایی که با آشتی و هلپاری وره جیان کرن راسته یعنی گلک تشت قومینجی حتی ایرو هم بیجن 45 ساله 50 ساله گلک شرط چه بو گلک تشت چه بون بله آرمانش هر تم ارتشت بله اینها اجبو هم بیجن ارتشت بی آوا کرن جاليه امبيجن محطبين بيتشتيشي قالك هني تش باساسي بجديات بينقلتن يعني يرو ام سري امبيجن سريدا عليه مثلا محطبين تركي شي ببي هواي هنيك تشت اني زمان يعني بعليه ساميات اني زمان اللي بلي قاسي حتى كده حتى وسا امبيجن تشتكي بغير رسمي غير جدي هنيك تشتين اخاخت هنيك تشتين كن يعني تفهم كلنا عليه تركي هنيك امبيجن سياسه مداري وانش دخوازن yani bu refleks devleti hani dinin ser zaman dixwazin ki xoş biparêzin ki çik bikin belê û tê zanin ki yani piştî banga serok apo tevgera azadî yani vî derê jî tiştik anî ser zaman û gotekî em jî dixwazin kongreya xwe top bikin û em dixwazin li ser vî tiştê jî em yani li ser banga rêver apo ne belê bome esas e برز هیوی آمده امی ورن هنکی سر ایدی دقادا ترکیه ده چقاس جبو وی پیواجوی آمده ایلی هم تخوازن بری خواه بدن جم هفسرو که فدراسیون متو هست فده برز کرم جم پولاد برز کرم جم پولاد ترکیه جبو وی پیواجوی چقاس آمده جعالی حقوقی جعالی سیاسی جعالی دموکراتیک جعالی یاسایی چقاس آمده برز کرم جم پولاد هون مدهیزن گلو برز کرم جم پولاد مخابن خیای حوالی مز بهوید کم هول بدن بلد وی آماده برز کرم جم پولاد هون آماده هون بمرنه برز کرم جم پولاد هون دنگی مدهیزن گلو اری از هیوی دکم حوالی مرسل تکنیکی هول بدن دی سالی بگرن امی وگرن استودیو حوالی ماهر امی پیره دوام بکن حوال ماهر نها دقاده ترکیه دعینی اپرسازجشته بیجی بکن ترکیه هم جالی حقوقی جالی سیاسی و جالی دموکراتیک و وقت سازیه سیاست بگره انگو دولت و دقاده پارتین سیاسی و محالفت ده جبوک هو اف گوهرتن ور پیکانی چخاص آماده شرط و مرجوی چنه yani şart و مرجوی باسی نهم gerek Türkiye هنک باشم analiz بکن نه Türkiye'de şart و مرجو faşizm yani بله نه حالی حاضرda به قانون خو به یاسای خو به امبیجن بريارن خو يعني او تشتين كن هادكن لفيدر مرب دمكتين برشابه براستي شرط مرجع فاشيزم هن لا بلي نها رايدرن دولتا تركيا جي راستيا روجلاتا نافين دبينن وبربي راشتي ده هناك تشتك بالنية هاني الزمان بله بنيت هاي الزمان belki تقاضي اما لفدر تشتكي خالك هري جرينك gerek مرب بيفاجا 2013 2015 بين برشاب خو نادا بيفاجا 2013 2015 da mesela biryara ve kşandına hezin gerila hatı bu gırtın o hembere vi biryare mesela embejin tekuşina azadi dest be kşandına gerilan kır labele hembere vi gabi lazım bu devlete Türkçe girtiyen nahweş girtiyen zindana da nahweş yani helvesteke erini nişan bede nişan bede hevkırım bu aslında hevkırım bu gerek bana batına berdan labele devlete Türk lvedere van girtiyen berneda
برنده و خنجی ویاجی قانون کی نوهانی قانون وان چی بو برج بو گرتیه کی وره بردان لازم بو ام بجن راپور کی بگرج عادی تپی نه او راپور تن تر ناکه لازمه ج ساوجی جمهوریت جی یک اری ورد داین و اری جی نای داین لو درجه ام بجن سر گرتیان زخت چکرین سر گرتیان da لو دری ام بجن او بجن pişmanlık yasası yani لو der teslim buyuna van gırtiyan poşmaniye لو der peştikin beri havay lazım em ser rewşa Türkiye brastik kurtur bisekin belki mevan tamade beri mevani mamade miwarince te pirseki pir giringe na hefseroki federasyona metuat fedi Keremcan Polat carekedim bimereye برز کرمجان پولات کلکی آدن مپرسه کی کر لی قطب تلفن هم دیسا وی پرسه جوه دکن ترکیه دقادا سیاستی ده دقادا حقوقی و یاسایی ده جبو وی پیواجوه چقاس آماده براستی شرط مرج ترکیه هنکی وسا جدانه yani باکی ام بیشن زمانه کی ارینینه بله زمان چاپمنی زمانه کی ارینینه پیشی گرش ورا دست به کریم براستی پشتی که اوی چک راوست پشتی که اوی شر بسکنه پشتی که اوی پیواژوی کی وکی yani binabe xamine ve pevajoya aştiyeji yani gab bab nabetin peşi geleş vra dest beve jibuna viaji heneki zaman ji lazım e brasti len ne evke ne şey kan bejusa duru drist be imkane ki bu xaze devlet ki bu xaze kare vi zamanı hem çapemeni hem zamanı daviteriyeci heneki vaka ereni brasti ji ev lazım yani çava hassasiyeta em bejin gele Türkiye ve hassasiyeta gele Kürdiye gele ve ev hecve durmej be fehim kirin o şartı merci deneciş buna aşitti asla brasti erenine yani mesela xitmandın heye du siyasete de heye du aboriye de heye de ahlak de heye vicdan de heye demokrasi de heye yani Türkiye xitmandın le hammu beşevan de heye yani buna ve xitmandını be vekirin rasti gere psikolojik ve Kürt veki demokratik çareser ve çareser yani veka aşitiye ki mayinde çareser ve bu peşiya ve xitmanı tabi ve çünkü xitmanı tabi vi şer krej ra gire da ya brastici aburiya faji abi siyasetci en bavarın jibuna via şartı merc erenine yani şartı merc başın brasti tabi may ku zamanı xwa veka ereni de giş bakın veki kuay işte talebe Kurdatına Kürtbe talebin Kürtişteki naxwazın rasti gere vi zamanı jibe helani jole be helani geçtici işte ku aşiti çevre gere her du yani hem Kürt hem Türk jil bir oyda her bir hassasiyeti hem du bodar ki az bavar Kürt ve hassasiyeti dedim berçabe xwa bu saji de peyve bu saji gavdabeşim maya ku şarkı devlet yani şu Kürt'a gabe kujati hastın dana kirne yani je 2013 birda brasti ali devlet da fırsat ali ereni da gabe başlat nabetin tebliği brezojalan gav gav peş abi tabii ki van gavat tam nabetin tiştekil oholetin eji ne pevisti başti heyej bu her du ciaji yani brezojalan gabe ki daha bale tuj abi yani gabe tuj abi brasti yani hem bavar Kürt giştici hem be pişti gabe ciha gitine az bavarım Türkiye Kürdistan'ı jil hamuci Kürt jin yani ve irade nişandan irade may irade devleti yani may devlet çıkası bu çareseriye gavan bavıcı gene devleti denezik buna denezik de hem bu şart merci brezo jalan ve hem buna heneki peşeroje arami çeve gerek gav bavıcı yani brezo jalan bu gavet tujavet yani gori 2013 gabe tujavet bale ev cudahi ev lekin nişanda pişt ve iradeci ev ki erenike gel tabi ya bale may ev gabe may dese devlet da gere devlet dedi janape ve gav bavıcı bale beri xobedin siyasetmedar hevi Ahmed hun bxwa em persamay dawi jwej berku demawaji belki zidetin be em dixazin ve perseji hum dve dqada siyasete de diyasayı de demokratiye de Türkiye'de çi bekirin yani çıkas jbu ve pevajoy amade hun ve gotna xwaji binirxin u bdawi bikin
فرمو بله سپاسم بریدشی حوالی می تبلی ام بجن و برنامهش بونه سپاسم سلاوی جوانشین دنگی حوالی کاری شد حد براسي نخوازم دوباره بکن لبلش بو اف پرساوی داوی يعني وقت فريدش ما قلت تشتكي بصا غير رسمي جدي هي تبن شرع يعني جبالكي دولتها تشرك وقتها قاف بوجود سبيكر يعني ارمان جوان يعني تشتكي خاتم قوتن جالي هيئه داشين قوتن جنبر ما هو نيفك وحتى السما هذا خوازن اف تشتي ورا اصلكي يعني ورا اصلكي جدي قبل اخافتن بهنك تشت ادم بينابتن لبل حتى يرو واخويا دكي دولتها ترك علی وی تشته نه آماده جبر کی هم ام بیجن کی لازم بو کی سرک یوانی مجلسی انقره gerek حتی اونها ام بیجن کی بنگازی کی بکرنا مجلس اخو توب لبلی حتى انها نكرنا يعني نكرنا حتى نكرنا جبر کی حتى جبر ام بیجن يعني بنابه تیم گوتن جل بیجن امود حقی يعني تا تشتگدنه جبو ام بیجن آزادی فیزیکی یا ربرا پویا در که یا ام بیجن بو خبات خو garibeki bimeshine garibeki tekiliye be tevger azadiye radbeke o ambejin ev bangaze gribu ki tevger khofsasib beke ya da khunujem beke jibervan işte garibun khabat fa baş meşine gerek eftiş bahatan avakirin le ya da ki hatta yuru tüşteki usa hem nahat amadekirin hem de şey le ev ambejin afaktine vani نظرة حتى كده حتى أو جرد بيجن بقاني واني باراستني دس بيتشتي كر بس بيزماني كر لسر هفدو وصا هناك تشت آنين سر زمان سر بيدشي أم بيجن دولت بخش اللي هناك تشت آنين سر زمان وصا جرد بيجن وقردونه كي يعني زيفرين لسر بيتشتي يسا خويا كي نعمادن هناك تشتا نافقده دبيك دولت نافقده هن هفنا هاتيه هناك آلیوان اره به آخافتن افوا به تشت افوا ویتشتی باش ببینن دخوازن زودا پیش بکه و هناك تشتی ببین له هناك وان دشی ویتشتی قبول نکن ادبه که دخویا دیگه که دروا دینامانیزم دولت ترک وقت ما گو هناك تش له دونات یه هناك نکارن آدم آبا ویژن یعنی جبو که ام بیژن تکه که قصصید بکه یا ام بیژن حوالی ما یوسف حوال مایش گوتن یعنی حوال جزندان درکون او یاسه و بگو هرتن به تواهی yani jibo vitişti be amadekirin gereki peşi beserok apore henik ben akhaftin gerek serok apo bejin imrali derkeve gerek be şertu mejye fa karabeki bakabete gerek karabeki denge fa bigine gele fa bigine havale me zindana bigine havale me besere çiya o pekeke gori veşi henik tiştedine şi peş bakha o devlet şi gori şi gerek tişbke beli hatta yero ki hem vantışta naatına gotin, naatına amadekirin o servitişti yani imajı ki van yusaşi tneye birasi. Yani bejin ahaftine van le servitişti buna, serve mijare buna ya. Mekar bu gotana ki yani İro nasibı yani çünkü siyasete hani dem duhaze tesam kirin. Böyle hatta iro tişte yusaşi naatına amadekirin. Demek ki vakmeşi go yani hin ne gibi aliye siyasi de şi, o aliye hukuki de şi devleta Türk husafiye de ki pırne amadeyi vitiştiye birasi yani em vitişti duhazın yani em de bejin PKK güvek serok apu ev bangazi kir hatta iro yani vakam bejin çipek hat ani 5 salide onaha iro deve ki gerek PKK xanu jembeke yani nege hav jbuan bejin çek berdana jbo PKK le gerek xanu jembeke gerek xanu beke le servit işte fuya dire ki PKK yani devlet Türk nitba bejin na bejin şi yani aliyen bejin hukuki ali yasada ali demokrasi de şi fak peş bxe nexşi PKK servit işte servi esası evet tiştek bakın evet فبنوجان بکه دخوازه ما اف برخدانی که ربر افبود 26 ساله تجیتا دبن تجیتی ده لإمرا لیهوک و برخدانی که مزن نشان دا وجبو گلی ما وجبو دوستین ما جهوالین ما زندان دار حتی سری کیا اف برخدانی اف مورال و هز جربر اپو گرتن و پشتی اف 10 ساله در باس بوجه 2015 حتی 25 ما نه دنگی که ربر ابو نه ونه کی نه نامه وی بیست بو
پشتی 10 سالا اف تشتن هات آوا کرن فیاده که به برخودانی کی هات آوا کرن دبی که یعنی وقت ما ام در خود الدنيا ام لسات تشتكي اساسا كي تسكرين وام تخادن تشتكي آوا بكن خاص خويا كرين كي يعني بشي 10 سالا مهم نامه كي سرق ابودي مهم يوناي كي فيديو ووك يعني هذات آوت هيئة تشتانية سر زمان دبن يعني فيديو كيشي اديكشندن دبي كي ام دنگي وي بيسن بله شنو دا خويا دغه كي يعني تشتكي بشيام بري دولة تركيا يعني فان تشتكي بكنك او تشتكي جودا لبلد تشتكي بس سرماكي ام لبن يعني سر جرك اكبر فدانيه كي حتى يرو نشان ده كي بمزن كرين كي ام دنگه ربر افوشي بيسن ام قاربن وي بفينن ام قاربن وي جويد تجيته وجي امراليه داخل بله دولة ترك دبي فيتشتي كارن ليستيكا بكن كارن تشتي دبي نسال زمان كارن خو جرام بكن لبلي خويا دكي كي افتش بالخدانيه تمشاندن وقت ام بالخدانيه خو نفسكن ام قاربن هينش مزنتر بكن دبي دولة تركي جرك هنك تشت بينا سر زمان جرك هنك تشتابك جرك عليه حقوقي دشي عليه يساي دشي جرك او شيء خو بيش بخن يعني بله او فوسات دبينا ما ام قارن في هواي كارم تشتينوشي بكن يعني بله سیاست مدار هیوی آمدم گلک سپاس کجبو بشتریات جویر سرکفتنی دخوازن دم باش باشم اسپاس کم دم باش اولی ماهر ام ورن جمته برز کرم جم پولاد جنال سرخطه ام بری خوشی بدوی پشتی امشته بپرسن نها دربار رولا دیروکی هری براپو شرط و مرجن هری دجوار ده لامرالیه براستیجی 26 سال در باسی 27 سال لهمبر تجریده که پرگران لگرتیگه هکا کومینا کاویل تو در جهانی نهاتیه دیتن لیتوی ویجی دیکاری بو برهمن دیروکی هری مزن با افرینیت قادا سیاسته بگره و ده قادا جواکی ده قادا لشکری جی حتی باندورکوی و ده قادا برخودان زندانه ده ام دخوازم وی بپرسم توی که الامرالیه لی پشتی برخودانا چاران لزندان آمده برخودانا دیروکیا حوالی مظلوم و ایدن همو پیشنگین تکوشین آزادیه ریبر اپو واتای که چاوا دا برخودانا لزندانان ام وی تشتد برسن یا براستی اینها سکن ریبر اپو مرد دمکتینه برچا بخواه براستی برخودانه که به هم پا تن نه برخودانه هم برخودانه هم افراندنه نه هم مثلا و هیئتین کوچون گل ریبر اپو بله بجن 5 خبات وی نو آماده نه یعنی همو تشت آماده که 5 پرتوکی نوشی نابان 10 سالاندا مثلا نزدیکی هم بجن 4-5 ساله هفدیتن bir ریبر اپو رتونه 5 خبات وی نو آماده نه برای هم دافرینه همش برخوده او برخودن براستی بخواد هدف دولت ترک دماغ وی تجربه به پا دست بکره بو 2016 وروا دخواستن لزندان به شخص ریبر آپوده همو گلی کرد تسلیم بگیرن yani Armanca bir tecrüte ev bu berühavay tekoşuna azadi ve revşe embejin erişin kırkırını erişe kırkırını penasekir و berühavay berxodan ki usan mazın lebhemberi bir tecrüte hat darxistin و enjamji girt enjamji ev hevditinin yani beraber apım nişanda ku zindana merv çava berxoda çava dafrine و çava dijmin xot tine serri بله او پر گرینگه یعنی ریبر اپو دجمنه گره کرد به برخوادان اخو هانی سری برای واتکی مزنه ایروشون داجی براستی مثلا گره که ویا خوب باش بزن بن هفدیتین چه دبن پنگابا نوهاتی آوتن لبله هینجی تجدید سر ریبرتی بردوامه مثلا هینجی پارزروی yani malbata oyunu kan her serleden her hafta çeydi ben mesela iroji bu serledana grabe tarafı Parizeri yüzde hatne çekirin labere derfet hinci devlet tek nade yani devlet tek duhaze vir revşi jibo ber cevendi xo jibo siyasete xona kreş karbine merv gere xuya xubir neke edemek revş bir rengibe lazım merv evki dervanın lazım evki cihedinin lazım çıbıkın lazım berxodan xo lehemberi bir tecrüte brasti blend bugün yani derje berxodanı kat bernadın yani revşeki brasti pır taybete revşeki امتدانن belki برنامه که دنده ممکن زیتل سر باغ فه لبل او روش ویا نشان ده کو
ام لازم دفج تکوشنا خو برنادن تایبتی گلمه لهر قضادا هم لهم بری تجدیدی هم لهم بری سیاست دروتی گرک لقادا دفج چالاکی خو برند. بله روزنامه‌وان ماهر روزمزاج بو بشتریاتم گلکس پاس که نمش خباتی ورجی سرگفتنی تخوازن گلکس پاس سپاس خوش خبات خوش بله گودار هنجام بری خود دن جم هفسروکی فدراسیون متوحد فدجارگدن کرم جام پولات ام تخوازن وی همان وی پرسیجی بپرسن برز جام پولات نها اف پیگاوا دیروکی یا امرالی دست بکر هون وقت سازیه که گریدای خباتین گرتیگاهانن روشا گرتیان شوپینن و مالباتی وان پرسگری که واره علا قدر دبن نه باندورا وی پیواجوی ویل سر گرتیگاهان چوابه و گلو نه واری یاسایی حقوقی دنها گاوی بین آویتن جاری ترکیه نی آویتن درباره ویم جاری ده چا گهیل جمهوری شیروای وجی هم تخوازم بگره یا براستی باورش خوش شرط مرچ زندان و ترکیه جبری دا نباشن جبری دا به پسکریه کن دارن آلی تندستریه دا جید آلی عدالت دا جید آلی مافا دا جید براستی توانا بن پیدون اموی هیویت کن کی کش یعنی ev banka ku brezojana kiriye le civatê em bêjin wekî erênî wekî başî etkî kiriye em hêvî dikin ku ev bank wekî başî hem li hikûmeta Tirkiye hem jî dewletê bike ku ev ya li tamamê zîndana jî erênî baş ve daxwaziya me û asla xwestinê me ya da talebê wekî federasyonê jî ji berê de jî nêskî 600 hev girtiyê نخوش هنه جوانا نیسکی صد حبجی اب گرتیه که یعنی نخوشه که پر زیده درما نباشه یعنی کل زندانه نکارن تندستریا خوانا بنیرن یا دا نخوشخانه برنا نخوشخانه دوکا اشکنجای آرامای دا تعذی آرامات دم آراما بده پیا گرتیوانا قبول نکن یعنی چکی ما فی مروباش بمپید که براستی جبر وی دا خوازیا ما شخو که ارینی باش فعلی طالب مجی که تقص وان گرتی نخوش بین بردان از باورم دونم که مجلسی دا جهنه کی وسا بلدر که من پی وسا خبردان کی کربو کنم کجبونه ای نخوش ام هنه کی وسا حقوقی تستاب کن ام خوازن تقص بهتر وان انسان بین بردان یعنی بگو بشکه بگو من بتشتکی به طالبه کی جی حقی وانال در با مالبات خواه هنه جی براسی نخوشیون نی هاتنا اصلا داوی گله وانا با مالبات خوابد انا روز پاشی بجی مالبات خورا بسبیه خورا دی خورا بهوجین خورا در باسکن طالب ما پیشی اوان گرتی نخوش بین بردان از باورم اویا خواستنا بریز جران بجی که بهتر حبسی داد داری علیه باش و اوجوی داجی هم خوازی که هم چکو وایس 2 ساله جی جبونا بردانا برز جلان وقت فیزیکی وقت آزاد بله کمپانی ما هفون اف کمپانی ما خود دومه دنو کمپانی د بردانا همو گرتی سیاسی جی هه ام هیویت کن و داخوازا ماجی براستی از باور داخوازا همو گله کرده دی اوایدا و تقص گرتی بین بردان اكو بین بردان جی افجی وقت گاو کی دولت ارینی اراده کی دولت عالی باشی ده اموی هیوی دانه و خواستنامش هی براستی بله هری داوی هم تخوازم وی بپرسن یعنی حتی انها درباره کمیسیون چاودیری لجنه چاودیری و شوپاندین لگرتیگان که خستی شونا دادگاهی دوی وارد داخوازی و چه بویش برکو اف لجنه حتی انها بوی سبب تعلق کرنا بردانه گله گرتیان که انفاز وان قضیه و هر وها درباره گرتی نخوش دی بریاران جی شونا دادگاهی دیده دوی وارد هولدان و چه بونا انا یعنی دویه وده هملدان ما چه بونه دویه وده سر پارزرا چوندنا وان بواره هفدیتن وکا وکیلا به حبسه را بوانه وکا هفدیتن هی لحه دویه وده پروسا دالی ارینی باشیدی دا گا وکی تنه براستی لی ام دیجم بشتی که دولت ایرادا خورا که ارینی نشان بده ای بده یعنی گرفیا جوسا جی قاموی را وسا جی رای گشتی را جی وکار ایرادا دولت بی گوتن شودا اوی تاثیر خواب در سر زندانا گوهنه گوتن تاثیر خواب در سر زندانا آنا داری ارینی داجی گاه بکی آبید باشتی تنید حبسی دا بله بريس كرم جامبولات هف سروكي فدراسيون متوهات فد جبو بشتارياتا وان رخاندنتي هجا ام جالك سباس دكن جبو و دخباتي ودام سركفتني دخوازي
ام سپاس که تمام گودامان خود اصلاح و رزق باشین. سلاو و رز دم باش سرچاوا. بله نهاجی درباره بله گودار هیجان ها رزید دوسیامه هری داوید درباره چالکین جبو گرتی نخوش کول استانبول و ازمیر و انقره هاتن لدرخستان و الگلک دوریم ترکیه چالکی تیل لدرخستان به هفره گوداری کومله مافین مروان احاده شاخی ازمیریج بو بالی بکشن سر و شاگرتی نخوش ببر سومر بانکا کفن آکونا که دا خوینک دا چپمنیه ده چالکه دا پانقارته بنویسا گرتی نخوش دمرن بیدن نمینن لبن شریک سوچ و جن آشتی دخوازن هاتن وکرن به مابستا حشت آداره به تایبت رو شاگرتی نشن این نخوش هاتن رخاندن هفسروکا شاخی احاده ازمیری زیلان گمش تیار کرکو جانا گرتی جن هر تم دبن کنترول دیا و دست نشان کرکو مافی تندرستی و جان ین گرتی جن این نخوش جدست وان تگرتل زیلان کمیشان زمان کو دوی گرتی نخوش این گرتیگهن ترکیه بلز کینی او ماینده بنا درمان کرن او گود دوی این فازن گرتی نخوش این ده شرط او مرجن گرتیگه هاتا نکارن بین درمان کرن تابله بین رواستاندن پارێزەرên کۆمەلای حقوقناسên ji bo azadê û çaxê İzmîrê têkildarê binpêkirinin mafan ên lêgirtîgehên jin ên lêgirtîgehên herêma Êgeyê li avahiya Komelê da xwenî da rêvebira Ohadê Halim Çelik li vir axivî û diyar kir ku girtiyên jin rastî cudakariya zehendî tên û got azadiya jinê azadiya civakiya Halim Çelik anî ziman ku divê lêgirtîgehan şert û mercên jiyanê yên li gorî rometa mirovan bêne saz kirin û xwest têkiliya jinan û mafên civakî lên asten kirin her wiha li Enqereyê jî însetîfa ji girtiyên nexweş re azadî di hefteya 548 da ji bo balê bikişîne ser girtiyên nexweş bi taybet bi wesîleya heştê adarê roja jinên ketkar ên cîhanê bal kişan ser rewşa girtiyên jin ên nexweş endama îhadê Sevîl Turgut di daxuyaniya çepemenî ya li kolana Saqaryayê de derbarê Sûdî girtiyên jin ên li girtîgeha Herêma Anatolya navîn de agahî parve kir Komisyona girtîgehan aşaxî îhadeya Stenbolê çalakiya 676 arûniştina fê ya ku her hefte li dar dixe li ber avahiya Komelê ya navçeya Beyoğlu li darxist bi wesîleya heştê adarê pirsgirêkên tenduristiyê yên girtiyên jin ên li girtîgehên Herêma Marmarayê hatin mirxandin di çalekê de pankartê dermankirin mafe nayê astenkirin û divê jinên girtî yên nexweş bên berdan hatin vekirin û duruşmên bila girtiyê nexweş serbest bên berdan tecrîd dikujê hevgirtin jiyane û bijî heştê adarê gelek caran hatin berskirin Andamê desteya rêvebir a îhadê Nîmet Tanrıkoğlu diyar kir ku li girtîgehan 17,000 û 418 girtiyê jin hene û 759 zarokên di navbera 0 salî de bi dayîkê xwe re li girtîgeha mezin bûne. Meral Nergîz Şahîn jî behsa pirsgirêkên tenduristiyê yên girtiyên jin kir û balkişan ser zehmetên girtiyên li girtîgehan jinan a Bakırkoyê. بله ام هاتن داویا برنامه دنگی برخودانی لیبری که ام خاطری خوب خزن ام تخوازم میوان خوشی سپاس کن سپاسش بو هفسر که فدراسیون متو هتفد کرم جان پولات هر وهاج بو برز هیوی آمد سیاست مدار اوش بو روزنامه وانجی ماهر ازمزکو بشتاری برنامه ام بون حتی برنامه یکی دن بمینین دخیر خوشی ده دم باش نه تاریکی زندانان و نه درابین هسیمین گرتیگاهن دکارن قیرین آزادیه یا گرتین آزادیه بربند بکن دنگی برخودانی دنگی آزادیه